rugyan dayon. Di magasalita ni Tata Julian nga lapauluan na ikadeng. Dear Manong Nemi. Maluksawak ag sipud ta sa aming nga naabrot ti gastos mi nga nagtalon kadiding nga panag second crop mi Manong Nemi. Lakaya kon nga magtaltalon ak pailaan. Awanen ti anak mi iti sidong ko wano sidong mi nga agasawa Manong Nemi nakamlaengen nga agasawa tagdanten na iti family house mi. Naliday nga saan kunak ta mamanulaunay no adda sumarungkar kadagiti upat nga anak mi. Dua ti adda iti abroad, idinto ta dua man ti adda ijay Mindanao. Isud ka po na nga adda kami diti Luzon, akaduak ti asawak nga ni Suling. Pasaremet mangipaladaw da, nang runa digiti adda iti abroad, manmano. Ta adumet digiti apu ko mi kadakwada. Sa tegonadan ured no adda ti abroad, no, saan mo't nga maipa-peso di kwartada, kasla narigat madlatat ka sa saad. Iso nga anusan milatan nga suksukayan ti kagudwa ti ekterya nga talon mi. Iti asawa kanadapay awat ko nga taltalunen. Bale, nuwen, kagudwa ng ekterya nalawam at kidileta na. Tano adagasgasat ket manunga sako nga irik iti magapas o na maisako maapit mi ngamit dayta nga panagaapit perming nga bigla nga 5 ka ti presyo ti tunggal kilo nga irik. So ada ba sidloksaw ko amadlaw ti asawak Manong Nemi iti luksaw ko. Ala, ano sa mata, dahil tangar tiniikading nga presyo. Tano, panaggagapas kat ngumina ti presyo ti irik, di mayat. Kaya tangar tinakamadmad di bakit? No amuda nga panaggaapas, kat no adu di kiti magapas, lumakamot. No, masadot di kiti adu mga agtalon, kat basit iti magapas, no basit ti maapit, isumat ti panakangina na. Ay, nagadang ako na dati presyo kita agala-ala, agpangato, agpababa. Dati lata nga manalon at kakaasit ha. Dagiti kasapulan ting agtalon. Abuno, insektisidyo, kada dumapay kat isudat ngumina nga ngumina. Di daman na lumaka. Isong na kung tahag bakit katawan plus na ganan siya ata. Nalako pa'y amin nga irik. Awang pa'y tinabati nga mapapayo nga kanenta. Di, agtaltalon tangim gumatang tang tumatan di bagas ata. Nangurot katawang matimbati ta kanenta. Agabale, lakay Julian, saan damat nga agbisin. Ti pagsayaatan na, hantang agsaksakit agrabe. No agsakit ta kumati grabe, akit mag-guutang tayo, iti paka-ospitalan tayo, igatang tayo, iti nangingina nga agas. Iso nga maintain na rin talata, iti saan nga agsitsida, iti may parit ka na ta. Natang, mansun na rin, natang. Awan ti agsakit, iti agsida, iti adunga natang. Han? Yan na, pasarimot, pumarti tatamanok nga native. No, damat karne, protina. Uno saan? Mapanak agkamel wano agpanak ijakarayan ta makapanak tilapia wano angrad ada malibre nga ikan. Wala nga nabalikan samad nga saanan nga si Malog jakarayan lakay. Pumapanak ka ba lang ganat takit na nabayagtan nga senior citizen. Kinabudno naman ng Nemi parparitan da kamin dagiti anak mi nga amang gamulo iti talon. Isinungar ti manggamulo. Kunak mat, ipatalon mi ka no. Kasanon no, hanga husto nga abang titadda. Awang kas kada kami madlang ang gasawa nga manggalmalo, mangamulo, Manong Nemi dato'y half hectare nga talon mi.
Haging ka manong naming nga nagplano kami. Ano ti sarunutan nga ron nga imula bakit? Palasin tamanin ti balatong? Kasla saan tang makaganan siya no balatong? Tilang pagpintasan no balatong ti imula ta. Makapagsidata ti datay naimas nga lutuan nga sinaan no kastang agbugbugi da. Nagimas ka din na ya. Datay buki ti balatong maabraw. Ket no kasta nga pa nagbabalatong, ado na kita agtubo nga balangig talon. Pero po, nag-iwas kat nga dumbuan na ya. Ti balangig iti taltalon. Bakit? Sa lang abutuan na sidaan at apay makirkir no kalakay nga mapanilako. Malagip ko manong nemi tadandanin maapit nga bunga ti native nga mangga. Nga ada dua apuon manong naming nesupeti pangor kwartahan minuha. Inaktumang di sarong karan. No, mabalinan nga ipakontrata kada marji. Di bunga ti dua nga puon nga mangga nga native la. Bakit? No kaya't mula kaya kita intanto ag-picnic sa jay. Ag-picnic nga. Iti sirok ti dua nga drakil nga mangga. Kaya't mo, ag-date ta, ori bakit akong kanlakay kan, masapol pala nga ipakita tati kina lailo, kina sweet itong galmay sa kanat. Luro nga tagumata ka tumangarod ti kwa, ibagbagada nga namayat nga kwa, agas para ka nagiti mangga, kit napasuyutam sa mo din. Nagpapasuyot ka mo din. Agasam ka na, dandan ni maharbesan, agasam. Nga rin niya mangga, iti pagkasapulan ti agas. Ano nga rin? Katsyak. Apay na't sakit mo, tapno agagas ka. Inirasaas ko keng kuwana, manong nemi kit kinitil na luka. Mga makasarak ka, timadi, side effect na, baka maatake ka lakay. Gata, hanggang ulitan, ano madi? Ti resulta na bakit? Yeah. Nabayagan ka din na udi. Impil-pilit takid di at kasjaman nga madimad latan. Nga madda nang ibaga kanyak baka nga da napintas nga magatang nga matumar tapno ni kasta kita. Kuran. Ay, laklaka yan. Makaarim ka pa lang. Kat pasit na tatibiyang. Si Kamat lang tinangibaga nga date. Hindi, ag-date ta. Hindi, mapantag-picnic ni Sirok ti mangga. Mabaling ko mga sa jay. Di mga ramid at abong-abong. Tap na nikas tagit awad ti makakita ka na ta. Sa may sa adayumat ti balbalay, ti ayan di ti manggata. Pinapudno na manong nami kat talaga nga tigasto nga panagdandan namin ti asawag nga gadan kamangamangan nga pasaray ag sinubo kami at dapat di kundaway nga makaring kami ti bigat good morning ag binisito kami oras sang kapag nakamulumog at dapat di kundaway nga ag gadan kam nga maagdigos abutan nanalawa matiban nyo panakgalan di balay mi. Tadayta nga rin tinggal kagum unay di kiti anak bidi. Nga natalgad nga balay, family house, tapno nagbakasyon di kiti anak mi, kit umanay kami amin. Ngam nudududwa kami, kawaw ako nada, nalawat ti madalusan. Ado ti bang daydayaw manong nemi itikin na lailot tunggal may saka na kami ngagasawa. Kinapudno na, kat jaklaan mo no kaano na iti nga tawon nga napadayawan kami nga napili nga model family. Ta kinapudno na, manong nemi kita, di mo pa'y napuutan nga at grabe nga sa amin nga nagkinaawatan iti asawa. Gagangay la pinasugnot no ka, pinauyo, sa nakas karigila duma nga pamilya nga pariming nga agkaapada, agkabilan pa di asawa, lalaki ti asawa na. Wano, ang nagkikinaawatan, agkukontra, agkaapa, agpipinatay, di kita kakabs. Hindi tala una ti mabaliming ipanakkel, manong nemi, ti binangon mga pamilya,
Naikan mi tinarani ka masakmayan, di kita anak mi, iso na lang ta. Nakabimpiman kami, ta dududwa kami nga agasawa. Ngam kastama ta talaga, di kita agasawahan. Tagunadan, anya, asin no tinapatpatag. Kada kiti agasawa, ti asawa na, uno, di kiti anak na. Disungbat ko no kakit, napatpatag nga amang ti asawak, di asawak, no talagang ipatpatag na, di nagtupulos panawan. Ngayon di kiti anak, no mag-asawa dan, pumanaw dan, goodbye tatang, goodbye nanang, kasyan. Haging ka, manong naming, napang kami, aso nga picnic, iti mangga, iti ayan, di kiti duwa manggami. Ngem, nakadakdakil nga ngem, manong. Tay di mapan kami, di kiti laingen nabatbati, nga saan pa nga natangkanan nga bunga na isudalaingen tinabati. Asus, awang matan di kiti naman nga, maburas nga mailako, bakit? Di kiti matlaingen sampay nga timangkan nga sumagmanulaing. Di kiti naudi nga bunga na. Amangan mo't no, nagbidot ka laing lakay. Amangan mo't no, dati lang tibunga na. Nga mabilbilang lang. Nangadagday ta. Kaano laing din yung may kosin na rongkaran. Hindi lang kakaning kadua nga aldaw. May katlong aldaw ita. Nakunak nga, mamaling nga, makalawas pa yun, talong aldaw, at mabalintong nga, purusan ko na. Makita ko ito kasanot, kapintas, katangkanan, timangga, sagbay nga maburas. Hinawamatan. Dagit mananakaw. Diyos ko, asin no ti posible nga nang takaw ka dagiti bunga. Tidwa poon nga native nga mangga, nga pag-apitan mi, titinawen. Nga, pakaigamam mi ti kwarta nga mabalim ming idulin, nga kauten mi pang emergency. Awamatan. Saan min ngin tuloy pa iti nagpiknik manong nami nagawid kami dito'y balay ket imbagag iti asawak nga kasapulang nga mapanak ag-report iti polis. Apre nga ti polis ti umuna pa na ni kapitan ti barangay. Sige, ni kapitan ti papanak. Iti barangay hall mismo tinapanak manong nami tadakano sadya ni kapitan. Nagtugaw ka, tatahol yan. Itamang pay. Adangarod na pasama ka kahit kong i-report, kapitan. Dadyan namayag nga maburas ko itangalawas nga bunga ti manggak. Nga duwa poon native nga mangga. Tayo na pang kami, tamapami ko mabisitain no talaga nga mawalinin nga burasin itong bigat ko ma. Tapno may bakang makumakin ni Margie nga komersyante. Ngayon maumata di bunga na. Tilangin na bati kapitan kat di kitay. Handa nga binuras gabuta sampay na tanggatan. Naladaw nga bunga na. Sumagmanulaing. Awan pa'y bilang na nga tanga 50. Iti duwa nga puon. Yung sigurado ka, tatahol yan nga ada bunga ti manggam. Ada! Kani katlong aldaw itan sipod na pang kubinisita. Iso nga kinarkulok nga rin kapitan no intun ka ano nga mabaling nga burasan yan. Naruno yan, nakabungbunga, nakakaapal. Kaya pulos ekspektarin nga mapasamak nga itaan pala nga matakaw ti manggami. Asunod tinamnamayam nga atabam nga nagtakaw. Awang nga rin ti atapek, kapitan. Pulos nga awan ti atapek. Tawan sabat ti mananakaw ti mangga. Dito'y lugar tayo. Baam nga tatahol yan, tapaimbestigar ko. Mamatay sa lutsod, iti kasidgan nga balay. Tamangan no, nakitkita da. Alaman, kapitan, pangasiyo.
Manigpod iti ay barangay hall manunemi na panak iti pwesto da Margie. Da Margie ket isuda dagiti agkumarsyante nga aggatgatang kadagiti produkto iti taltalon. So da daggatang iti irik digiti prutas, mangga, sandya, kanda dumapay, digiti naten. Margie, malasag ko, na yung pag-ngaamalan mo. Kastamat ka na kayo, tata. Ada ka di paburasyo? Malagip yun di pinaburas mi ka na kayo nga duapuon nga mangga, di napalabas nga tawan. Ay, mabaling ka din ka burasin, tata. Da kami natin magkontratan. Kinawamot sa bali nga pangilaklakwam mi ka na kiti produkto mi. Margie, nasaan na kayo? Yung di makadakas. Nabami binisita itay. Sakbay talos 12. Awang matan. Idin to tarakan ato ti bunga na nga nakandad na nakil. Tanapintas na pa nakapasuyot na. Tilangin na bati, Marjikit. Dagit tayo naladong bunga na. Nga saampay nga mabalin nga apitan. Tasampay nga natangkanan. Kaya ito yung asawan tatahul yan. Adda sa bali nga nagburas. Adda ng buras nga saan yung imbilin ti pa nakaburas na? Saan? Adda. Sino kuma? Isungarod nga nagapuwak sa diyan da kapitan ta nagpangkungarod in report. Aguri ka. Apay, Margie. Adda imay naglako iti nagpipintas nga bunga ti mangga nga native idilawas na. Amam kadi na sino? Diya ka mo no nang burasan da. Nanigatbat no atapan tayo da. Atatahul yan nga jemanggam, bunga jemanggam, kaya iso inlako da kanyak. Inlako da no pinaburas da. Inlako da nga mismo. Hanggang da kami, hanggang da kiti ubing ko tinagburas. Saan ka na nga isuda? Ngimawanan di kiti mangga. Namalasin nyo ka rin bunga ti manggayo. Narigat tagitutudo tatan no awan ti bidensya tayo. Ngayon mabaling ka din nga mamon, no sino? Ti may naglako. No sino na nga tao, mabalin tayo nga saludsudan kang kuwana, no nangalan na tinlako na nga mangga. Kahit nawan ti tudo na nga puon ti mula ng amangga, baka iso. Tata, narigat tagi tudo ako na tayo ng mabalin mo tayong ba ka-imbestiga rin? No sinula ito yung tao no nagalan ng mangga. Di yung hadi sinaludsod? No nagkapuan ti mangga ilako da? Sa amin nga sinaludsod pa eh. Eh sipod tati lang obligasyon mi agad. Luad daw may glako. Iba gamit yung presyo. Kat numayat da. Kat numakilun min. Kat manuwa kilo. Bayadan min. Nalpasan. Kalugaran te katimat laing ito tayo yung barangay. Taga kabangibang nga barangay. Diyos ko. Tata, agimbistagar kayo Ngayon no, atapan tayo kadadat sa balya barangay, kasla narigat. Mapangkay report akin ni Kapitan Da. Ngayon kasla narigat doon, debidensya tayo Yung kakit agsaludsud kadagiti asudag nga kabalbalayan, ti asudag ti manggayo, baka no ada nakita da, nga nagpuros. Ala, no saan tayo manawag tuntunan, ipadyos ko latan di amin. Baka na ikadeng dato nga tawan ngagmalas kami. Nalugi kami nga naglako ti irik, gabota sa amin nga nabrot. Ti nagastos. So nga,
Hala, mariknak, niloksaw mo, sakit tinakam mo, tata. Nasakit nga talaga, namnamaem. Ngam sa bali mo tinagsagrap. Nangusaran na ka tayo naglakwanda. Sige, sigurado nga impalamod da ti pamilyada. Uno saan, gabutan sa nga na siya at baka insugal da, imbartek da, imbisyon. Di na kamadmadi, balasan ko kit no, palpalamutin di kita nakmutit tinaktakaw. Madidetang ugali. Makarmaka. Hala, tapno sana ko ngagsaksakitan ko ngagsaksakitan tinakam ko, awate ko. Bilang ko latang na bagyo. Sige datan, isut ko na yun. Wen, awan ti apitek ng bunga ti manggak, gabutan na bagyo. Period. Dedamat ti bagak iti asawak manong name. Uwan nangam lakay. Napimpinas kumamit lang, no maamuan tayo, no sino, kat maimbestigar, kat no mapaniknikan nga iso, kat masapol, nga maisubli, dadya kwarta, nga naglakwanda, kat masapol nga madusa, deta nga mananakaw, kasanun no aramidan ng tumanan. Imbaga ka din ni Marichin o sino, saan ko nga tinuntunpay? Impadiyos kong ti amin, bakit? Amom, no pampanunutag palaeng, nadagsan di barukong ko. Baka makaarami dak, ken makasauak, ken ti may kontrak ni Apo Diyos. Isungin pa Diyos kunti amin. Ibilang ko lang ibilang talayangan nga na bagyo. Ti manggata. Di pa ba sulmon iti panawan? Nga ti akin aramid iti panawan ken ni Apo Diyos. Kaya manakawat na ni Apo Diyos. Baka adad na nga magustuhan na. No, ikatay kong tigurak, iti asin naman nga nagtakaw. Kita iba Diyos kulatan. Tamakamon nga isut mang dusa ken kuana. Alawin hapo. Agsasaruno iti panakalugi talakay. Malas ta iti dayo nga tawan. Hindi mo kunain Baka madamdamag. Buenas ta dumit lang. Hindi imbay ni Kapitan dito'y balay, Manong Nemi. Tatahol yan, may magabigat yo. Ay, takingam Kapitan, sumrakayag to kayo. Nag-imbestigarat, pinag-imbestigar ko, nagititanod ko. Ket nagsasaludsud da ka nagiti asideg, abalbalay, ti kamanggaan nyo. Ket ada ka no, hindi nakita da, nga agburburas, nga adadakkel nga lugan da. Nga nangikargaan da. Nga, adda da kitay nangangatong agdan. Nga inaramad da nga pinagburas. Nagamti ang muda agad ko Dadya aking kukwa, kaya sumit lang tinagpaburas, tada ng kontrata, nga nang gatang. Labsa-labsan da ka no agad. Awan ti malasin da kadawada, nagburas, Kapitan. Adda. Na dati-dati ka no, nga aramida na ti kasta. Pwede sa bali nga kaabay ito nga barangay, Kapitan. Uwan. Nga the record da ito nga tao, nga talagang aramid na tagtakaw. Te agala, nga saan na nga ipakada itiking kukwa. Kasla ti pamati na latakit kukwa na no, kinontrata na. Tayawan na nyaman na nga mapalmanghala, ket no saan nga maduktalan jaking kukwa, malibre ni Suna. Mabaling ka di nga mamuan, Kapitan, no, asin no dahi nga tao. Itaan niya tarabidam kas pagalikan, kada dati ka bang ibang barangay. Mabangga ka di ag-report, iti ba Kapitan da? Tano kastat mapasamak no ko, agsasarita no ko ati opisyal da, kan opisyal ditoy. Tapno mapasulbat, tapno mahusay da itang reklamo. Hanakon nga reklamo, Kapitan. Ngam kat di, kahit ko lang amamuan. No, hanggang matlag reklamo, apay naskin pa lang amamuan. Makasarita. Anyat amuyo, baka no saklatag sa lutsud, kat aminan na. Ikat no kas pagarigan ta aminan na.
tatahulyan. Anat sumaroon nga planuan. No aminan na, kat balin ko ba't nga, kidawan nga, ure dya gudwalang dyan nagdakwan na, kat isubli na kanya. Dapat isubli na nga madang tamang amin, jackpot siya nga damang amin No saan mo lagi nga madoktalan, no sa awan ti nananay nga ebidensya, saan dang aminin No ada ng picture ko makadakwada, ada ng video kadakwada nga agpurpuros, akit napit sa unay. Ngayon ada nga ta nakapanunot nga nagpicture, ada nga ta nakapanunot nga nagvideo. Kawan siguro, kapitan. Ngayon kahit ko lang makasalita. O sige, ibaga kang gano sinot sa pulan, di tabangin nga barangay. Imbaga na tinagan manong nemi kat nagyaman at kinikapitan. Idagsalita kami iti asawak. Lakay, di mo impa Diyos, impa Diyos na yan ti amin. Saman, ngam kahit ko lang amamu da ito nga tao. Kahit ko lang amamu ti family background na. Kanya tamo, baka no ulitan nanto. Sige, isot ko lang. Tuwatan to nga rod. Oras ak tulatan. Bakit? Babati kang tulatan. E magure ka. No mapangga sa jay, kahit iso nga talaga tinagtakaw iti bunga ti mangga, ang mga matno agsakbay, kahit ipagarup na mapamusalangadan, nga mapamuapaan, nga mapamunurautan nga, iba ito doon nga mananakaw, isublin kiti naglakom, kiti tinakaw mo, baka noon dati pagarupan na. Tandaka sa panggap na kang ka. Kaya sumrek kan to nagtibalay da, mga dakas ti mapasamak, aramida na kang ka. Hanga tamat, tawamat dakas sa panggap ko, bakit? Ngayon na saya at nuduatan to. O sige, kaya nawa ng tiadong sa diduatan to. Napang kami nga rod manong nemi nagapo kami. Isa nga babae nga middle age ito nang ilukat kiri daw. Abay ka di tata nana sino kayo? Ay dadakam li datakabing ng ibang nga barangay anak ko balasan ko. Siya nitatag mga hulyan, isumat ti asawa. Nanam nga suling. Abi ka ti tatana. Ada ka din nila kayo mo. Awan nila kayo ko gamot takwam. Da na panda ginatang. Apay anak ka dito bisnesyo. Hang may business. Driver isuna, itilugan nga pagkarkargaan da ka dagitiga. Katangin da nga tari kayo, kas dyan. Agtatrabaho iso na ti construction supply. Kayo, gravel and sand, dyan. Basta yan. Abay, masapul yung kanila kayo. Awan, na dako mamit kahit may nga pabunag nga ikarga na. Iti ususaran na nga lugan. Ay, saan isot pangibagaan nyo no katata? DJ manager na Tano isot ibaon ng mapan nagkarga, di ilugan na no kati nga ususaran ti pagkarga na. Di kay lagkarkarga iti ko Prutas. Prutas apa eda pa burasyo. Ito nabit kat pa. Ada kinontrata da kanu nga isuda tinapan nagburas. Kaya nangikarga ka rin tilugan da. Ano nga bunga na dyan balasan ko? Bunga ti mangga. Dala kay mo ti binilinda nga napan nagburas kaya nagikarga. Iti bunga ti mangga. What? Isot nang bilin. Jebos na? Nga jebos na tinang bilin nga duma. Akong kontrata mo ti asawa. Dawa kita ng napintas nga buras na kontratain na nga bunga ti mangga kada dadumang pa kita iso tumang kontrata tadapunan na ya ori saan nga punan na nadadamad-dagos nga mapan ng pangilakuan sino ito paglaklakon na dita ayan nyo ni Margie digat isot darapan nagburas kad napan naglako kada Margie ti mangga untata
Among ka din sinod aking mangga, tinagburasan da. Agora kayo man data, imay kayo ka dito, tapno aking bistigar. Ta, da kayo ka dito aking mangga, tinagburasan da. Nasaysat sa akin no pastor ken na kami balasan ko. Ket ni umari bongbong dagiti karu kayo. Alang la sumre kayo tata. Nana. Agtugaw kayo. So ti pagtrabahuan nila kay mo driver iti construction supply. Wan tata. Yung pasarimat bigla nga dayawat na nga panakil na kwarta. No saludsudek no nakalaan na kit. Sideline na ka no. Kasla kasi jay, sideline na rin jay. No kasta kit talagang iso. Iti nagburas, isuda ti nagburas kan napan naglako iti mangga iti andamarchi. So data sa kasadyang artistoryana. Ngayon, asan ko pa yan nakit-kita nila kayo mo? Manggami na hindi binoras na. Pagkunaan nyo nga manggayo? Danya sa umang idilawas na, nga napan naglako iti manggayan da Margie. Isumit, iti dekad din siguro nga, panawin nga, saan kami nga binisita data nga mangga ket isut pa nakaburas na. Diyak ibagang mananakaw di asawam. Ngem, kahit ko lang ibaga nga binoras na nagday nga bunga ti manggami nga saan na nga impakpakada ken saan nga imbilin kan kuana. Ken awan inted na kada kami nga bayad. Tata, nana, mawatak ti kahit yung asawin. Pamakpakawanan nyo lako man ti asawa. Agraman di kiti kakadwana. Mabaling nga, siyak ti agbaling nga saksi. Tahang, imbagbaga naman kanyak ti amin. Nga da, kinontrata da nga puon ti mangga nga nagburas da. Nga napanday lako kini Margie. Kat naamuan niyo mat nga talaga nga nilakay ko. Kat napandaglako iti mangga iti anda Margie. Kat nagbukaw mo ti bunga da kiti manggayo. Si babalubusak nga isak lang yu ti asawak. Agraman da kiti kakadwada. Tadyak mat kahit kanunungan ti kasto garamid ti asawa. Kinabudno na saan nga namna minsan nga naramid na ti kasto. Nga mitalahin nga daw may agsaludsud ti may panggapit ti asawa. Italahin nga da lakay ken bakit nga kaskada kayo nga mayat nga mangtuntun iti kinapudno. Nakasaganak nga agsaksi kontra iti asawak. Nanuan niya timbagana. Isut ibagak. No agsasalita tayo. Ito sangwanan dagiti opisyalis ti barangay mi. Ken di barangay. Ulitak tatanana. Saan ko kanunungan ti kasto nga ramin ti asawak. Nga agala ti saan nakakukwa. Nga agala ti saan nang ipakahadat ti barangaran na. Panagtakaw. Kasta ti awag na. Ngayon na mabaling kadyak kayat nga awagak ti asawak ti man nanakaw. Hindi pa lang nga parparitak si Sona nga saan nga naramin din ti kasta nga dagiti ipakpakami ka dagiti anak mi ket nagapuit sa nga na siya at nga aramid. Dagi na pudno na anda dagiti dugundawi nga makarkarma kami. Italang nabiit na aksidente diti burdek nga anak mi. Nagastuham ti dakkel. Ang pag-isumit da jay. Minangipanan na kada iti kwarta.
Inabot no na, gabuti kasta nga raramidan ti asawa kat masunutan na tag sugal. Gabutada di kiti kwarta, nga saan nang ipakpakamu kanya, diya lang sweldo na ti papaiman na kanya. Hindi makadakas, aggatang ka di kiti makan. Nga ipakan na ka di kiti anak mi, nga nagkaputi sa nga na siya at kawagas. Ang kanahin nga magbagahag na sawak. Yung tsaka mo, aramid na idi, aramid na panayta. Amo yung tata, nana. No ti pa nakaibalod na, tinasken nga pangrugyan ng agpalbalyo. Ulitek, nagkasagana ng agsaksi. Mabalin nyo ang airport, isak lang isuna. Balasan ko. Adoon nga proseso, nukas taman ti mapasama. Mataktak kami pa eh. No man pa eh, nakaratlatak, iti pa ng istorya mga talaga nga ti asawa magraman di kiti kinaduana, tinagburas alang ilako kada kiti bunga ti manggami. Kinabundo na, dagos ko nga impadyos ti amin. Tapat check, nga dagiti agar aramid iti dakas kat dusain na po Diyos. Dito nga orti kang kanang kayo magbagakin kuha na, tata. Ngano din na isardeng baka no, makapugdot unay ni Apo Diyos keng kuha na, iti kasta nga raramidan na. Pagsasaw na kindi di pa dusahin na Apo Diyos, di kiti adda ti gobyerno nga nagdarakkel, titaktakawad na ko na, bilyones titaktakawad na. Check do kindi, manulang deta. Adamat kindi karintagan na, tata na nang, ti bilyones kenti basit laeng nga banag nga matakaw, may masalat at tawag na, mannanakaw. Manong nami tilain na ibagami kang kuha na kat dinalang yung pagbaga. Ngay may kami nga aking kuha kadagita nga mangga. Nudikit itultuloy na kuma timang pagbaga iti asawa na. Tap na kasta kat isarding nan teraramidan. Hindi makasangbat kami nga agasawa dito yung balay. Ay, lakay, sa bali man na panakalugi. Dakila kwarta kumatay chay. Wala. Pamulain nga tulong ta. Madi tinakausaran na. Bilang talaing na nga nabagyo na dyan nga mangga. So nga awan tinaapit ta. Naging ka manong naming nga pinadas ko tinagmula iti Sandya. Kalpasan nga nakagapas kami. Kanidi anay kanting nga panawin manong. Kwen, nagpa-advise sa kada kiti dati-dati nga agmumula iti Sandya kat mayat ko nada. Nagsalsalod sudak no anyat na pintas karamidan mi. Ti half hektar manong nami kita minulaak iti Sandya. Watermelon manong ken melon. Sandya ken melon. Diagudwana Sandya, diagudwana melon. Gabot ada nang advice kada kami manong nami, inaramid mi. Pinatraktor ko manong nami, nagkastusa ka, panakatraktor na. Naramid mi manong nami, iti manunga metro, iti tunggal plat. Alpasan na, dejay. Nagpatubo kami kadagiti bukel manong nami, gimatang kami kadagiti pagbulong-bunan. Nagpa-advise kami kadagiti paglakwan manong name iti bukel iti parap supply. No damon tegmula tatagat baka di mo kabisado. Natanda anak barok kinalamiis dati imak ngagmula. Alala nyo nga dati nga pamphlet tata. Barbaring may gasatan nyo. Makabuenas kayo. Uwin, sabi ko ma. Tano man pa'y nagmalas kami kadagiti imununagon daway. Baka may ikadang mat iti pa nagbuenas mi nga makaapit kam ti ado. Nagtinulungan mi nga rod nga agasawa manong nami nga di mabalinin nga i-transfer ti bonobon naarpawan mi meten manong nami
iti sa ilupin iti pagyutukiton mi naabot-abotan min kalbasan na nagitransplant kami manong nemi kading kararagan mi pa'y Diyos ko sabi ko mata na ito tinaikad din nga pagbunasan mi naman pa'y nagmalas kami kadig sumarsaruno nga pagkakalakagan mi ko ma iti mabalim mi apagbihag sabi ko ma tada ito iti pagbunasan mi bistaan mi manong nemi no kasano ti panagdakkel di kiti mulay no anya di kiti sumarunong aramidan mi naramid mi manong ket ni hindi tagbuselan di kitoy manong nemi inakkat mi di kiti taduma nga busel no anya di kiti may kamano nga busel manong nemi ti bati mi isot tinumpal mi nagpintas manong nemi ti panagdakkel da nagmayat nabunas man ito yung sakit din pagbunasan talakay sabi ko ay nga manong naming nga darakkelin dagiti nakadado nga bunga ti sandya ken melon po makita dagiti lumabas no ka nagsarding da no dakam sadya ay ano ulian nana suleng mabalin sa matan ti mangraman madi pa barok kalawas pa siguro ay madingmat nga ron no ma-overripe kalkalingan nanto talang agtudo ay sasama ba nakasapulan di tudo hindi ko mapay na nababatid dagit so kasapulan ko matitudo kasta na kakit namunta kasto yung tempo kat bigla latang nasabat si Dodo ay barbaring naikad din nga panagbuenas mi barok at nakatatot bunga na half hectare 5,000 square meters napindas pa nakasidsid na tunggal poon mano ti bunga na talong nga po tunggal may sanga poon nagsanga iti dua di bali talong nga sanga jemen na branch na kendi dua nga sanga di talo ket manod bunga ti may sanga-sanga balik kita barok ito sanga pulo dopat talo sige sanga pulo iti tunggal poon ket may sa manu a kilo ti maysa iti tunggal bunga sanga pulo baka kilon to ati 8 nga na ti 12 apo 12 kas pagarigan manu a kilo iti sanga pulo 120 kilos 120 kilos iti may sala poon ket manunga poon agkungkuntakan borok di ba nagpes sa itlog kasta mo mata talaga ket kwenta mon tapno adan tumang kontrata amo man numano te talagang napintas nga itaid mo nga presyo 120 kilos iti tunggal poon ket numano poon ket numanumet nga peso ti tunggal kilo po half hectare tatang baka milyon di mapaglakwam ididumteng ti aldaw manong nemi nga mabalinen nga burasen kinasarita ti asawak dagiti katulungan mi nga agburas idinto ta impakaamok maten kini Margie manong nemi ti aldaw nga iumaydan to panagbunag kalbasan nga maburas panagbunag panagkilo impakaamok kini Margie hinto nabigat tata mabalinen iwain Jesus itansa ka na makachamba ka magore ka dada nakati presyo ti purutas kita kaya po agay maoray mat nunalaka no kasi ti kaaduna alagat na damat lata mapastrik mo may patangak kumatin ng ina nga presyo anang arutata kaya isumati ingkadeng nyo na ikadeng nga panagburas yo abay no iladla daw yung ma-overripe ka din
Amit ka diya. Ala, no iso ka talaga tiniikideng. Aldaw nga pa nagkakuras na. Kit no iso dahil taman tinikideng nga presyo. Aw, maraming tayo, no. Awan latat, buenas. Amoy yung tatang. Dikitikas kada kayo nga na siya. Kita nyo kit napakawan nyo, de nang takaw ka na dyan manggayo. Numang pinapanagnagan nyo. Da kayo, ti adadaka siya niya po Diyos. Kasla ka na kami. Da kami nga kasawa, kit negosyando kami, kit gatang kami, ti ko, bye-bye and sell kami. No saan kami nga na palaka, maawatan mi ti rig na digiti paggatkatangan mi. Uri, basit ganan siya mi. Basit lang. No, timay sa kilo, ti ganan siya mi kit piso. Hindi atan. Dito ta dagiti duma komersyante kit ko. Pag ganan siya, talagang gulpe. Adumat na kiti customer mi. Ori, basit tiganan siya, ngam adot supply, adot umay glako, agad basit maurnong umado. Magitayo mati asin sudbiyag mi, hanga ba nga siya ti makipagka. Teko na hamno na asik at ipadam nga tao, kasyan nakamat nga po Diyos. Ngayon ti makadakas kabigatan na sa anak matan nga makabangon. Apay lakay. Apay sakit ka. Kat itatati pa nagboras tayo ka nagiti. Ado nga mula ta nga. Napipintas na darakkel nga sandyakan melon. Wala nga ti mabaling ko. No, paboras ko latan ta babati ka dito. Tasaklat at mapan mangkitan. Saan? Masabol nga dakmat lang So, ang tirami din, ipakaamom ka na kita, nakasalitam nga agburas, nga maipuspon. Dapat naman sa kita. Umaydan tulangan ito, no, maimbaganak. Inka ibaga basit ka ni Margie sa paem. Tama nga no, may liuliuan na kitilugan na nga mapansadyay, ayan ti farm. Kalbasan di duwang aldaw, mayatin ti bagik. Mayatin lang ay. Mayatin. Mayat ngayon itong bigatin, di pa nagburas tayo. Nakmalagbisitaan na. Ana? Inakbisitaan. Tama nga no, maitulad ka rin yung mangga. Nabisitaan ka't awmatan. Ikit mo sawan. At damanin ng takaw ka rin kita sandya, kembelon ta. Amangan ko nak. So nga nakbisitaan. Hala, Diyos ko, saan kumamutin na? Nagdakil nga luki no pati digin yung mulat ta. Bunga ti sadya ta krimelon kat matakaw. Manong nemi ida adayo akpay ada makitkitak nga bagun. Nga naipaigid iti kalsada nga isut ayan dagiti mulak nga sandyakin melon. Taas idag nga ti kalsada naipaigid ti kalsada manon. So nga marigatan na kita'y agburas nga agbunag. Asin, ano king kuha na yay? Nga luka na sa jay. Kasla pagkarkargada ti darat. Idi adda makitak manong naming agburburas. Hoy! Hoy! Kunakun Idi makasudag tilugan. Ado ubing nga. Tatang! Ada tao! Tatang! Ada tao! Nakigtot mo't ati madamag burburas. Ada naburos na nga sangasako. Manong na yun. Naganalis to aking masidig kang kuhana. Abay nga nagburas ka, anak. Nga di mo ipakpakada kanyak. Kahit kukwak da ito eh. Anat nagan mo? Bernardo, tata. Bernardo, di ta ka bang ibang barangay? Wen. Dito driver ti truck, nagbumbunag iti construction supply? Wen, tata. Among ka di barok, nga dakas taramidam?
Apay agala ka, iti sa among akukwa. Nga di mo man la maimpakada. Ngayon sa bagay, no takaw mo ipakada. At dapay anak mo nga mangbuybuyakan ka. Kung ang amin tata, at imtulod ko nga grabe linsan sa diyay, kahit bakasyon med ati anak ko. Kini daw na nga sumurot at no makapasyal. Kahit api nga ron, nga napanunutam ti nang iparking tilugan mo sa ka nagburas. Gaputa, makaayayo nga ron. Tibo nga di kiti sanjam, kembelon mo tata. Makaawis rik na. Makaawis rik na, tapno agtakaw ka hasta. Nga kastamat ti pa nakaawis mo, idi makitam tinarnuuyan nga nagpipintas, nagdadakil nga bunga ti mangga. Dua nga mangga, dua apuon ti mangga. Nga inamin nga mismo ti asawa, may dinapangkam sa diyabalayo, nga sika. Kaya di kiti kakaduam iti nagala. Amom, nakasagana idi nga agsaksi ti asawam kontra keng ka. Takayat na nga maisak lang ka. Tapno agbalbaliw ka. Dito ti kayat na. Nabayag nakakanon nga balbalaagan ti asawam. Nga di mo pakpakanan di kiti anak mo iti tinatakaw. Nga makaskas di nga raramidem. Kasla itamanen. Mismo pa nga imatang ti anak mo. Balasan ko, apok. Umasdig ka man dito. Imay di uping. Amom ka di, balasan ko. Nga dato'y ar-aramidin ni tatang mo, kitsanga na siya. Amok lolo. Kung amin, imbagak nga rin keng kuhana. Apay agala ka. Tatang ka. Antay mo na kukwa. Kadansong matin tatang mo. Kaya ipakadakmit ko na tata, lolo. Sinot ang ipakadaan na. Timangad mo kini apo. Apo, ipakadakman ka nga ang burasak ko na. Sa imbilin na nga agsipotak, tano adda umay, agsinyasak. Sinsinyasak kita, anak matakit kitaan. Ngimitay, aghuy kan, so ngayon pakaimpok ko nga adda tao. Kasto ka niya, parok. Iti papaadal mo, babae pa'y nato anak mo. Kasano no tuladan da kanto dikit anak mo, agbalin nga man nanakaw. Nasa umit lang ni, bakit mo nga da na disgrasya nga anak yo. Nga dahi dyan naglakom, di mangga kit iso ti may sa nga nausar, iti panaki-hospital na. Imbaga, tanakalasat. Kasanon no, dosaan na kaita ni Apo Diyos kat mauram ti balayo kat matay di kita anak mo. Tata, saan ko ma? Saan ko? Amom ka di nga dakis teraramiden barok. Amo ka dakis. Uri awan tao nga makakit-kita ka. Ni Apo Diyos, magkit-kita na ka. Tata, pakawanda. Nagparintumeng manong name iti sangwana. Halagang parparintumeng barok. Halagang parparintumeng. Lala, bumangon. Tumakdir ka. Isublik na kito yung buras ko. Naanin. Kano kaya't yung aramanan? Ipalubos ko. Orekat manula bukal deta. Awang pa isang apulo. Iyawid mo. Tapno maramanan di kita anak mo. Nga dayta, nga iparaman mo ka di kita anak mo, arig na saan mo ang tinakaw. Gaputa, irigalo ka na kayo. Basta'y ka rin, barok. Di muntun ulitin tagtakaw. Di muntun aramiden tagtagigwa, mang tagigwa nga mangipalamot ka di kita anak mo, titinakakaw. Di mo urayan nga pungtot ni Apo Diyos kay ka. Tunag pungtot ni Apo Diyos. Bakag bababawi kanto. Ti pamilyam, ti madusa.
ngem sikat ikang runan nga madusa. Ta siyempre, agsagsagaba kanto. Gabuti aramid mo kat napukaw mo di kiti patpatig mo tibiyan. Jak tululitan ng tata. Saan to? Nasyat no kasta. Ipakawan mo di kiti mas basol mo kinahapod Diyos. Ta iso ti kang runan ng rumbeng mang pakawan ka na. Alan, bagtati mo di kita. Ta, iawid mo. Ngem di mo ton ararabiden timang tagikuha ti samo ako kwa. Awen gayam, pakibagam tuman kanini pakit mo. No kayat nanto ti umay agburas into bigat. Matandanan di ka agburas. Tagburas kami into bigat. Uno si ti umay. Dua kayo, nakas pagharikan. Halawin tata. Umay kam to agburas, nga agasawa, nga ori awan ton tandan mi. Napialangis paging kaharumi ka digiti. Nararamidan ming imuna kayang katata. Manong nemi nasdaaw ti asawak edin istoryak ti amin. Naka? Dakkel ko waday dyan nga ebidensya tapno maisak lang day dyan nga Bernardo. Sana bakit? Yan tanging namatiak nga tungpali na ti karina nga dinanton aramidan pa itagamit ti dagas. Apo nakasaysayat ka nga talaga lakay. Amom ti mamakawan. Amom ti mangawat. Diti sitwasyon. Di kita sabsabali ko man at baka no nangayab ti tinalagin ni pinabugbog mo da. Pinabugbogdan da nga man nanakaw. Kabigatan na manong nemi imay dangag paiso. Dagiti agasawa. Ket ado manong nemi dagiti imay nakalalisto. Ket kuna ni Margie. Tata, nana. Amoyo ka di nga gulpe nga imina ti presyo ti prutas ita. Hanga kasla di damo mi ko mga paburas. Margie, haan data. Nag-times 2. Hapo, dakal di mapaglakwan nyo. Nakas kasadulang. Apa nga imbagam ka na kami? Ano, kahit mo saman tata. Kahit na di presyo ko maidiakit, iso ko mga presyo na ita. At nanta kami, tagganan siya tinakal. Sa aming arami dito, tata. Nasyaat kami nga komersyante. Akas ba't kinasayat yun? Na istorya nga dinaan natin may panggap kini Bernardo nga nagtakaw iti Manggayo ken nagtakaw iti Sanjayo nga pinakawan nyo lang tayo na nga adada ita ket talaga mamatiak nga agbalbaliwan na nga Bernardo gabot di na kayat nga agpungtot ni Apo Diyos ken kuan ata congratulations talaga napatangan nyo na ikadeng nga talaga nga ita nga oras si tanghal tao kat nangina ti presyo isong ilis toyo burasan tayo aminin tapno mabayadan kayon, kaya nagbatan ilako. Tapno, agpapada tayo nga ganansya ti dakkel. Nakachamba kami nga agpaiso manong name. Kat idibilbilangik manong tinaglakwan mi. Kasalamin lang na abrot ti bayad na kiti natakaw nga mangga. Kasalamin lang na abrot ti panakalugumi iti nalaka nga presyo ti irik. Kasalamin lang na abrot na kiti adu nga lugim. Di pagpintasan na, nagbalin nga na siya at nasingad, dagiti pamilya ni Bernardo kada kami. Tao may dagpaspasyar, tumultulong da, ori awan titandan da, ori itad ko, may da tumulong itataltalon, kita, ori digit anak na. Kasta unay itiragsag da ko may tumulong kada kami. Kat no, dagberde kada kwada, kita, naragsak da kabuta, napintas ti regalo mi da, regalo mi da, ti presyo ti may sa dua kalding, wano may sa nga baboy. Na nagtultuloy yan ti buenas ming agasawa. Tamalaksid da ita, at dala tama di kita ipaladaw, nga ipatulod, di kita anak mi, nga para kada kami. Tumultulong kami, di kita kasapulan ti tulong, gabuta at da urnong mi. Ta nagtultuloy yan, itinikad di nga panawin, apa nagbuenas mi. Dito nga ron, ti pagkasaritaak, manong nemi, manong kunak, numan pa inaunak emsika.
Kaya't sabi ko mga tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan di biyag, kadagitipadak ka nagbuya, ka nagdingeg, more power to your program. Tuwing nga naggaman, tatahulyan.